Ćao drugari! Dobrodošli u Pametko kviz, gde svako pitanje čeka baš tebe. Opusti se, razmisli i zabavi se. Koji stari narod je koristio ljudski urin za izbeljivanje zuba? Od čega se pravio prvi kečap na svetu pre nego što su uveli paradajz? Šta kornjače mogu da rade kroz svoju zadnjicu dok su pod vodom? Koja životinja ima izmet u obliku savršenih kockica? Koji deo tvog lica ima istu veličinu od rođenja do smrti? Koja životinja može da prespaga čak 3 pune godine bez buđenja? Šta buba švaba uradi čim slučajno dodirne ljudsku kožu? Koje mikroskopsko biće može da preživi u ledenom vakuumu svemira? Koliko odvojenih mozgova ima jedna obična pijavica? Od čijeg izmeta se pravi najskuplja kafa na svetu? Šta se dešava sa tvojim čulom mirisa dok čvrsto spavaš? Koja je jedina životinja na planeti kojoj je fizički nemoguće da povraća? Koja je boje krv kod hobotnice zbog prisustva bakra? Koji insekt može da preživi i do 2 nedelje nakon što mu otkinu glavu? Šta konjima anatomski uopšte nije moguće da urade? Koliko je otprilike težak ceo internet na svetu? Kakav neobičan trag na koži ostavlja udar groma? Gde se kod obične muve nalaze receptori za osećaj ukusa? Šta je svakom čoveku jedinstveno baš kao i otisak prsta? Koliko različitih mišića mačka ima u samo jednom svom uvu? Koliko je dugačka sva DNK iz jednog ljudskog tela ako bi se razvukla?
Koji neobičan miris ima cela planeta Uran? Koja je jedina prirodna hrana na svetu koja se nikada ne kvari? Gde se tačno u telu nalazi srce kod morskog škampa? Šta ajkule za razliku od skoro svih riba uopšte nemaju u telu? Koliko je RAM memorije imao računar koji je odveo ljude na mesec? Koja riba može potpuno prirodno da promeni svoj pol iz muškog u ženski? Koje je boje jezik kod žirafe? Koliko je trajao najkraći zvanični rat u istoriji čovečanstva? Šta je nemoguće uraditi dok prstima čvrsto držiš zatvoren nos? Kako delfini uspevaju da spavaju u vodi, a da se ne udave? Koja ptica ima mozak koji je manji od njenog rođenog oka? Koliko srca kuca u telu jedne prosečne hobotnice? Jabuke, kruške i jagode su zapravo rod sa... Šta je paradajz sa naučne tačke gledišta, iako ga zovemo povrćem? Šta na Saturnu i Jupiteru pada iz oblaka umjesto obične kiše? Koje morsko biće nema ni mozak, ni srce, ni kosti, ni krv? Koji delovi ljudskog tela nastavljaju da rastu bukvalno celog života? Koliko srca ima obična kišna glista? Koji je najteži i ujedno najveći organ u ljudskom telu? Koja ptica može da ostane u vazduhu mesecima i da spava dok leti? Koji ukus mačke za razliku od ljudi fizički uopšte ne osjećaju? Koja životinja zapravo čuje potrese i korake preko svojih nogu?
Koji materijal je 200 puta jači od čelika, a skoro je providan? Koja mala životinja može imati preko 20.000 mikroskopskih zuba? Koliko odvojenih mozgova ima jedna hobotnica? Od čega se dobija jarka crvena boja koja se stavlja u karmine? Šta se dešava sa tvojom visinom nakon dužeg boravka u svemiru? Koja ptica ima nozdre na samom vrhu svog dugačkog kljuna? Koja morska nemanj mora stalno da pliva da se ne bi ugušila? Sa koliko kostiju se deba rodi pre nego što one srastu u 206? Šta je najtvrđa i najotpornija supstanca u celom ljudskom telu? Koliko nogu zapravo ima gusenica ako ne brojimo lažne nožice? Šta je u narodnom verovanju mitsko biće poznato kao drekavac? Koji organ u tvom telu jedini nema receptore i ne može da oseti bol? Koji metal burno eksplodira čim dođe u dodir sa običnom vodom? Šta je botanički kikiriki s obzirom na to da raste pod zemljom? Koja je jedina živa struktura na zemlji koja se jasno vidi iz svemira? Šta kroz tvoje telo kreće neverovatnom brzinom od 400 km/h? Šta mravi nikada ne rade tokom celog svog života? Kako zmije drže svoje oči dok čvrsto spavaju? Koliko pljuvačke čovek proizvede tokom celog svog života? Šta je jagoda u svetu biologije s obzirom na to da nije pravo voće? Koji narod je prvi u istoriji čovečanstva počeo da koristi broj nulu? Koja je zapravo najveća i najhladnija pustinja na našoj planeti?
insekt koristi svoja kolene da bi čuo zvukove iz okoline? Koja životinja ima jezik dužački od celog svog rođenog tela? Kako se menja boja obične banane kada je osvetliš ultraljubičaskim svetlom? Koliko sitnih vodenih kapljica izbaciš samo jednim snažnim kijanjem? Koja životinja ima jedno glavno srce i još dva pomoćna srca? Šta se zapravo krije unutar šupljeg repa jedne zvečarke? Koji pokret sopstvenim telom je ljudima fizički nemoguće da izvedu? Koji metal u hemijskoj reakciji dobija boju koja izgleda kao prava krv? Koja životinja ima najveći polni organ na svetu? Kako kornjače uspevaju da dobiju kiseonik pod ledom tokom zime? Ko je jedini sisar na planeti koji može aktivno i dugo da leti? Koja ptica može da prepozna ljudska lica i pamti ih godinama? Od kog materijala je zapravo napravljen rog kod nosoroga? Koja je najpoznatija država na svetu koja se prostire na 2 kontinenta? Koja je jedina ptica koja može da vidi plavu boju? Hvala što ste gledali. Nadam se da ste uživali i naučili nešto novo. Ako vam se svidelo, zapratite nas. Vidimo se u narednom videu.